Uvećanje grudi pomoću silikonskih implantata je jedna od najčešćih operacija u estetskoj hirurgiji. Pre nego što se odlučite za ovu vrstu intervencije, potrebno je odabrati najkvalitetniji implantat. Motiva je sertifikovani proizvođač i jedan od vodećih svetskih brendova implantata za grudi. Prvi Motiva implanti su proizvedeni 2010. godine, dok su danas prisutni u preko 70 zemalja širom sveta, uključujući i Srbiju. Podeljeni su u 3 kategorije: okrugli, ergonomics i anatomski. Motiva Matrix je okrugao implantat napunjen Motiva gelom Progressive Plus gelom. Dizajniran je da obezbedi ujednačenu čvrstinu i potpuno popunjavanje gornjeg pola dojke. Ovo su implantati koji se najčešće koriste u skoro 80% svih operacija uvećanja grudi, a pomoću njih se postiže raskošniji mladalački dekolte. Poslednja generacija Motiva Ergonomics implantata napunjena je gelom koji je veoma mekan i elastičan, pa samim tim dopušta implantatu da prati ženine pokrete zadržavajući okrugao oblik dok leži i oblik suze u stojećem položaju. Motiva Ergonomics su dizajnirani za žene koje žele prirodniji izgled i osjećaj, implantate koji se lako adaptiraju na njihov prirodan pokret i daju im samouverenost u svakodnevnim životnim situacijama. Ovo je prvi i jedini ergonomski implantat na svetu, to jest implantat koji pored savršenog izgleda oponaša i prirodnu dinamiku dojke. Odabirom Motiva implantata ne samo što ćete dobiti željeni izgled, dobit ćete jedan kvalitet koji traje godinama.